Neću, znaš, neću jednostavno da, da... Ne znam. Kukuruz. Stigli smo. Nije što je najbitnije, Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Neću, znaš, neću jednostavno da, da najavim video, da ide jednostavno gdje se ljudi, šta ima, kako ste. Nego možda bude spontano i da pokušamo nekako spontano snimati, jer onda sve nekako bude opušteniji, spontaniji i ljepši. A vidi ove situacije, bogati. 22 minute zastoj, ali vidiš ovdje neće prebacuju u saobraćaj, vidiš, valjda radi nešto. Ne znam koliko se vidi, ali dobro, sad je sam jedan auto ispred nas. Dole dalje ne vidimo. Ovo nekim lokalnim putem. Pa ja sam čitala isto tamo na onim grupama na Facebooku da se idu ljudi kroz neka sela, ali kao opet kao i funkcioniše sve okej, sve normalno. Ovdje valjda nešto rade, vidiš, zatvoreno, ne može se proći. Pa je. Vidiš, ovdje nešto preusmjeravaju. Zato ne znam što, ne može. Zato i je zguža. Ma ne, ovdje može, ma. Jessia i... Ajane. Von A3 noch 2 Kilometer folgen. Što si to blijed, vidiš, a spavu si dobro. Prebaci tu kosicu malo nastrano. Ti, Dženo? A? Dženo? Jess? Molim? Jess? Molim? Gdje si? Molim? Šta imao? Molim? Vidi kapi, vidi uređaja. A, jesi ti se naspavu? Jes. Naju. Šta mi fali kapi? Ništa. Šta ovo se danas dešava, ovoliko udesa ovdje oko granice, gledaj. Prema Velsu. Pa vidio si kako kako se čovjek malo brži ako voziš, ako nisi oprizan, može jednostavno malo se ljudi tucnu i onda moraš čekat policiju, moraš sve onda komplikovano sve teče. Inače, evo idemo za Bosnu. Krenuli smo negdje oko 3 sata, jel da? Tačno u 3 smo, ja mislim. Oko 3 smo krenuli. Sve ide, hvala dragom Allahu, sve ide u najboljem redu. Jednom smo stajali. Ja. Jednom smo stajali, pili smo kafu, doručkovali, nasuli goriva i idemo. Uglavnom, eto, Njemačku smo ja i djeca prespavali, Nihal je vozio. Jeste, vi ste sve prespavali. Kako ti je bilo voziti? Ma dobro sam prošao ovaj put, nije nikad ko sad prošla vodu kroz Njemačku, mogu ti reći. Nekako i brzo i mirno, dobro, mirno, normalno vi spavali ko zaklani, što bi se reklo. Bilo malo kiše, malo magle, ali dobro je uglavnom. I evo sad zastoj, gužva. Sad stojimo, trenutno stojimo. Ali eto, uglavnom sve je okej, sve u redu, idemo pomalo. Pomjeramo se pomalo, ali su zastoji veliki. Sad koliko ćemo čekat? Ne znam što su ovdje, ovo su udesi, vidiš. Do sad smo gore imali 2-3 udesa i sad jedni, evo viš, opet imaju. Ali vidi, majke ti pisalo, čekaj. Prije, ne znam koliko se vidi ovdje, prije nekih možda, pa možda prije nekih 10-15 minuta je pisalo da ćemo stići prije pola 8. A sad iza 8. Tako da se prognoze ne znaju. Uglavnom... Biće gurao. Biće gurao. Bitno je da se stigne ili zdravo i bez problema, a ostalo... Ma bit će ako Bog da. Da, šta sam uzu sebi? Jesam... Vozi! Hvala Bogu drago, malo je odčepilo. Ali gledaj koji su ovi kamioni.
Pa danas je radni dan. Kako misliš radni dan? Pa subota. Pa kad je subota bio radni dan? Pa nije za tebe, ljudi voze i subotom. Kako radi Neto, kako radi Lidl, radni dan. Pa ne, firme koje radi. mislim na općenito radni dan nije subota radni dan. Šta To je je? vikend. Vohne. Pa jes tebi. Pa znam. Pa njima nije, ljudi voze kamion. Subota, nedjelja, praznik. Nein. Dem Straßenverlauf von A8 noch 61 Kilometer folgen. Ovo je austrijska Eto, ne granica. znam što je gužva, nema nigdje niko gleda, mi stajali sad. Hajde ti meni objasni. Ja ne razumijem što ljudi napravi gužvu. Da je udes okej, ali ovako nema nigdje ništa. Ne razumijem. A vidi ovamo, gledaj ovamo što su gužvu napravili. Ovdje uzmaju vinjete. Aha. Vjerovatno se ovdje napravi gužva, znaš, ne mogu Aha, ljudi skreću. prolaziti, ja. Pa ja. Pogledaj ti. Pogledaj reda, molim. To smo trebali snimiti. Da vi vidite, ja ne znam ljudi, mislim, znate ko to prolazi. Ne mogu da vjerujem da ljudi sebi naprave to da dođe ovdje na granicu i čeka u redu 100 metara da kupi vinjetu. Zadnja stanica znači. Pa ja to ne mogu da shvatim stvarno, da sebi ne olakšaš. Ljudi ti napravili online, odeš, kupiš, eno snimali smo. Ili kupiš gore ranije 2-3 benzinske prija. Nego su oni sad ovdje svi se nabili i ova traka ne može prolaziti, znaš. Znaš što? Začepi. Narod vozi, znaš, daj što više voz, Ma ja to ne znaš, mogu i na da shvatim. zadnjim. I na zadnjim, kupuju. Zar nije jednostavnije kupiš sve? Prešli u Austriju. Da. Da, spakuješ sve Pa ja ovdje u... sad vozim. Spakuješ Pa sve nema u veze, kasetu ja i ću samo malo. ideš, zar nije to jednostavnije? Znači šta misliš da smo sad morali onda stati i čekaš red 150 metara da kupiš vinjetu? Pa stvarno mislim, Ma dobro, svako ima svoje. ne razumijem. Ima dosta ljudi, možda starijih, koji u suštini ne barataju baš dobro s tim online programom. Pa dobro, odeš onako ko što mi smo otišli. Pa sad hoću da ti kažem, ima dosta ljudi koji nisu u mogućnosti da odu kupiti jer su možda stisnuti s vremenom, no šta ja znam, pa ono opusti se, hajde dole ćemo kupiti, znaš. Molim te malo razumijevanja. Ma ne mogu to da shvatim, razumijem, stvarno. Molim te malo razumijevanja za naše Balkance. Važno je da Jer- mi, ako Bog da, Ne, nemam stignemo... ja ništa protiv ljudi, prema naših naroda, Bože sačuvaj, Ma znam, zezam. nego samo stvar da sebi olakšaš, jer sad kad sam vidio red 100 metara, da sad čekaš, Evo ponovo zastoj, gledaj ovo majke. Ne mogu da vjerujem. Gledaj tamo kamiona koji su. ma pa, Možeš okrenuti sad da se vidi. danas je špica, normalno je da će biti gužva. Jer sad se, ja mislim, baš vidi jer je malo gore brdo. Nek stoji malo pa će se vidjeti gore. Ne znam koliko se vidi na kameri. Ali užasna je sad gužva, kolona. Ovo je Ne ovaj znam. kekeriki slan, šta je ovo? Pa jest baš. Ja ti neću više. Kuruzi. Jedem kukuruze. Kuruz. Kako nam kažu oni na plaži? Kurica! U Sinju. Ili? Ne, u Hrvatskoj kažu kurica. Ja. Kurica! Ja, ne znam, A kako su ono u Ulcinju govorili? ne znam. Kukuruz. Inače, evo, hajmo reći drugo uključenje, treći, koji nam je uključenje? A? Ovo je Jel dobar taj? Možda i ja. Da ime nađe da na Ivaki. Htjela sam da kažem kako su
dobri sočni sendviči. Ovaj put sam napravila sendviče sa piletinom, sa hrenovkama i sa tunjevinom i kukuruzima. Uopšte nisam htjela da pravim sa salamom i nekako su mi toliko dotužili. Uvijek kad negdje u putu idemo. Jesu ovo. Jesu, svi ti okrugli su ovi. Nešto mi ovaj djeluje kao kockice. Pa oni su kao... Jest. A vidiš kako je to Belma zapakirala. Ovaj iz UK. A? Odakle? U njeg je volan na desnoj strani, jel? Iz Engleske. Tvoje. A još jednom moj kolu pipi. Ostavi mi moju kolu. A ja ne imaš svoju kolu. Htjela sam da pokažem ovaj kikiriki. Smo kupili da u putu da imamo da grickamo, ali je jako slan. Isto da suje. Ja ne znam što je to. Možda je nešto ekstra. Toliko je preslano. Ne znam što je toliko. Priprija smo uzmali, ali nije toliko bio nikad. Lako je meni ovdje sjediti i uživati kad imam vozača. Jel' tako, Ajane? Da. Još kad ti budeš, ako Bog da, kad ti položiš. A? Kad ja položim. Ti kad položiš, onda ti i Đeno se mijenjate naprijed, a ja i mama sjedimo nazad ko gospoda. Pa nije to, nego kad ja položim, ti ćeš bit već. Daj mi ti slušalce, šta ću? Daj mi ti slušalce. Hoću ja. Pa te mam ćemo tad najviše treba. Ti bi mene odmah u penziju, jel? Tad će mi trebat vozača. Najviši. A? Pa jest. Ja i mama kad budemo stari, ti i Đeno ćete nas vozat. Može li? Evo narode, sunca, ljepoti. U nas smoga, gledaj ovdje. Ovdje pretežno stanimo. Ovdje pretežno stanimo odmaramo. Baš je lijepo. Lijepo je sunce i svjež zrak, a jezda je posvježena. 20 decembra. Kikiriki jedeš. Kikiriki, kikiriki, kikiriki. Jedemo kikiriki. Znaš kako ono kaže? Pjevamo naše pjesme. Jedemo kikiriki. Kako ono? Kako ide ono? Jedemo kikiriki. Ajde se naštimajte, vidi kako je dobro. Moram se prvo naštimati, pa moram onda kliknuti. Ajde vamo svi. Ti ostani tu, ti tu, a vas dvojica malo još. Tako, ajde. Čekaj. Ali vidi ovo, sačekaj, vidi ovo, a vidi ovo sliku što snimam. Ovaj dio da stane skoro. On je ovaj dio da stane. Stigli smo na granicu. Nalazimo se na mostu. Koliko je sati? 15 do 8. 15 do 8. Dok dođemo do granice i tam, tačno će biti sat vremena, eto. Imamo otprilike neka 3,5 sata, ja mislim, još vožnje kroz Bosnu i stigli smo. Evo nas, stigli smo. Uzmi dobro. Evo, naši najmiliji su tu oko nas.
sve je u redu, prošli smo dobro u putu. Eto, Nihadovi roditelji, moj babo, djeca. Ali što je najbitnije, sad će ispast da je bitnije meso, ne grošće. Nije što je najbitnije, suho meso, evo, gotovo. Domaće, jest. Lijepo nasoljeno, lijepo osušeno. I hurmašice. Prošli put smo, kad sam snimala, su žene pisale da pravim hurmašice sa svekrva opet ujagmila prije mene. One su pisale da mi pravimo zajedno hurmašice. A mi nikad nemamo vremena toliko da pravimo hurmašice zajedno. Svekrva to napravi prije. Evo, ovo je jel da na ono brdo? A znaš kako je izgledala, kako ja uzmem nožić pa ih ovako, znaš, jer nemam brda. A ove su najljepši. Daću ti Pa su mašala, dobro. Prika, kad me snimao Oliver, domaće jabuke, i tu sam primijetila. Vidi, pravi domaći. Naše. Dobre su. Domaći. Et, i ovo isto domaće. I to je domaće. Jes, kak se onaj... Košpice od tikvi. Od tikvi, jel da? Ovo su od tikvi, od Stambulke su deblji. Et. Dočekalo nas je sve domaće, meso domaće, domaći kolači, sjemenke, jabuke. Svi su dobro, zdravo, elhamdulillah. Eto tako da možemo ovaj video završiti ovdje. Pa se vidimo ako Bog da u nekom od sljedećih videa. A mi odasmo da pijemo kafu. Ćao. Ćao. Domaćinsko. Ja vidi da je... Nije čitav. A hurmašice su predobre. Jesu ovo s maslom? Jesu ovo s maslom ili s margarinom? U nas tam ne moraš. S maslom. U nas moraš imati zimske gume, moraju biti sad sa onom oznakom. Mora biti na njima i planina, znaš. A Tiđa pravi s margarinom, jel da? Ne pravi ni ona. Jedino u predjelima planinskim gdje imaju znakovi da se moraju koristiti. S margarinom. Pa bolje su s maslom. Ali ovdje u Bosni ja mislim da su one obavezne u zimskom periodu. No šta metnem ja? Metnem ko jednu kašku povlaki. I stavim sirćeta jednu kašku. I eto jaje stavim pola praška, pola kesice i eto malo šećera ubacim. Eto. Our hearts beat to the city streets.